Današnji video donosi najteži, najzahtjevniji i najnaporniji dan do sada s našeg putovanja Luigijem po Balkanu. Da sam bio svjestan što će mi se danas sve izdogađati, najvjerojatnije bi ostao njihat se u vrtu apartmana koji smo iznajmili u Ličkom Petrovom selu i šetao po Željavi gore dolje, uživajući u zvuku raznoraznih zvjerki kojima su turisti došli posjetiti ovaj povijesni vojni lokalitet. U nekim scenama današnjeg videa lica su zamučena, a glasovi izmijenjeni, jer mi nije cilj bilo koga prozivati ili kritizirati, već samo ispričati priču onako kako se i dogodila. Tako da definitivno ne želite propustiti današnji video koji je, kao što već vidite, dosta duži od onog uobičajenog formata, ali toliko toga se dogodilo da jednostavno nemam drugog izbora nego objaviti video toliko dug da ga se ne bi posramio ni Martin Scorsese. Da iskoristim ovu priliku da vas zamolim da se pretplatite i da lajkate ovaj video, da ne propustite Luigijeve avanture po Balkanu i rasplet situacije u kojoj ćemo se danas naći. Da makar početak ovog videa bude u pozitivnom tonu, prisjetit ćemo se kako je u prošlom videu Fićo po prvi puta u 46 godina svoga postojanja prešao granicu neke države, u konkretnom slučaju onu sa BiH, da bi otišao na burek u Bihać i u obilazak Japotskih otoka, koji su nas posve oduševili i očarali svojom ljepotom. Zaista smo uživali u Bihaću, što zbog dobre pite, što zbog gostoprimljivosti i srčanosti ljudi koji su nam pomogli šta god nam je trebalo i tako stvorili ugođaj zbog kojeg smo se osjećali kao kod kuće. Jedva se čekamo prvom idućom prilikom ponovno vratiti u detaljni obilazak svega onoga što ovaj dio BiH ima za ponuditi. A sada se vraćamo u kaos današnjeg dana. Ćao, pozdrav svima, dobrodošli u novi video putovanja s Fićom. A kilometraža koju danas planiramo proći, ovaj konkretni Fićo nije prošao nikad u životu od 1978. godine kada je izašao iz tvornice u Kragujevcu. Kilometraža koju danas planiramo proći je 150 km odavde iz Ličkog Petrovog sela pa sve do grada Zagreba. Da li je to bila dobra ideja ili ne, saznaćemo večeras u ovisnosti o tome da li nam je ovo putovanje uspjelo ili nije. I evo da iskoristim ovu priliku da vam pokažem na karti gdje smo do sad prolazili i gdje planiramo danas ići kojim putem. I evo da pohvalim našeg... I tek što sam počeo pričati o rutama kojima smo prolazili na našem putovanju Fićom iz Splita, krenuo je dugo najavljivani pljusak i poremetio nam planove. I evo još nas je i kiša uhvatila prije putovanja, tako da bit će još kompliciranije nego što sam planirao. Šta krećemo lagano, ovi brisači nisu od neke pretjerane koristi kao što vidite. Ali dobro, šta je tu je. Ovaj se malo bori za život, trza, ali ništa. Iako je kiša bila sve jača i jača, a vidljivost sve slabija i slabija, odvažili smo se krenuti put Zagreba gdje će nama malo kiše poremetiti planove. A ovaj znak pored ceste je sretan put koji nas je ispratio put Zagreba kao da je nagovještavao kaos u kojem ćemo se naći. Nije dovoljno što smo se uputili na najduže putovanje Fićom do sada, nego je još i vrijeme katastrofa. Kiša ne prestaje padati. I to baš jaka kiša. Jedva da išta vidim kroz vjetrobransko staklo. Jedan brisač je, kao što ste vidjeli, već otkazao poslušnost. Nadajmo se da neće i drugi, jer u protivnom ne znam kako ću nastaviti dalje. Ovo prerasta u pravo nevrijeme. Čak na momente čujem kako u haubu udari tuča. Vidljivost je sve gora i gora. Možda ćemo morati stati dok se ovo malo ne smiri. Ovo je katastrofa. Prijem
prijem, ovo nije kiša, ovo je potop. Prijem, upravo to, katastrofa. Ogromna uzbrdica, kiša, preglednost nula. Ajmo Luigi, možeš ti to. Morat ćemo žrtvovati jednu majicu. Stvara se magla ovdje. Ono što planiram je pokušati se nekako dočepati jednog sela koje se zove Rastoke, ne znam nije točno kako se izgovara. To je selo sa svojih možda 50-ak stanovnika kroz koje prolaze prekrasni vodopadi. Tu ćemo malo odmoriti i nastavljamo dalje putovanje prema Zagrebu. Ali kako Fićo ide po ovoj kiši, svaka čast našem Luigiju. Ne odustaje, grabi naprijed, kakvi god da su uvjeti, kakve god da su uzbrdice, koliko god da je kilometara, samo ide. Nije ni čudo da je naša legenda, nije ni čudo da je junak nekih prethodnih vremena, a bome i junak sadašnjih vremena. Bome je i kašljuckao na ovom putovanju i bilo je momenata kad je bio pred zagrijavanjem, ali jednostavno ne odustaje. Gdje smo zacrtali doći, tu nas i dovede. Ni magla, ni ogromno nevrijeme, ni aquaplaning, ni lokve po cesti, ništa ne spriječava našeg Luigija da hrabro grabi naprijed. Način na koji je naš mali Luigi savladao ovo ogromno nevrijeme dalo nam je toliki vjetar u leđa da sam ga počeo hvaliti do te mjere da imam osjećaj kao da sam ga urekao. Možda bi bilo bolje da sam mudro šutio jer tek što sam ga nahvalio krenuo je sa svojim dobro poznatim štucanjem i gubitkom gasa koje je ovaj put bilo najgore do sada. Prijem, štuca ozbiljno, tako da idemo polako sve dok ne pređemo ovu uzbrdicu. Fića je ozbiljno počeo štucat, tako da smo samo stali ovdje u ler, odmoriti ga par minuta. Gasit ga neću, jer poučen dosadašnjim iskustvom, ako ga sad ugasim, jako teško ću ga ponovno upaliti. Tako da neka odmara u leru par minuta pa ćemo nastaviti dalje. Još sam sad malo otvorio prozor i sad se ne da zatvoriti. Aj, zatvori se, molim te. Nemoj sad po kiši zapet. Kad gledam ovu snimku, muka mi je i vidjeti gdje sam stao s Fićom da pokušam popraviti prozor, taman uz zavoj po mokroj cesti gdje na desetine šlepera voze blago rečeno neprilagođenim brzinama. Shvatio sam koji je problem sa prozorom, ali ne znam kako ga riješiti. Dakle, kad krenem dizat prozor, cijelo staklo se nakose. Vidite, ovdje sad trenutno nema rupe. Čim krenem dizat, stvori se rupa. Cijeli prozor se nagne u desnu stranu i zbog toga zapne gore i ne može se zatvoriti. Sad kad sam dijagnosticirao problem, sad samo treba još riješiti problem. Jedini problem je što ne znam kako riješiti taj problem. Jedino možda da ga pritišćem sa ove stražnje strane. Ajmo. Ma kako je. Ako jače zatvara, može samo pukne cijeli mehanizam. Aha. Još malo. Nastavili smo dalje s Fićom, sretni što smo makar prozor riješili. Iako nas je čitavim putem pratila neka tjeskoba, kao da smo znali da ovo nije kraj naših problema. Da nervoza trenutno u Luigiju bude tim i gora, ovo je poznata tranzitna ruta za ogromne kamione i šlepere. Tako da nas je u zadnjih pola sata preteklo jedno 20 kamiona. I Fića je toliko lagan da svaki put kad nas neki od tih šlepera pretekne, zateturamo lijevo desno. Evo, prošlo je svega nekoliko kilometara od kako smo nastavili s Fićom, on i dalje ozbiljno štuca. Što mislim po tim štuca? Kad mu dajem gas, on ga lagano na momente gubi iz nekog razloga koji ja ne znam jer mehanika i ja smo dva vrlo različita pojma. Tako da najbolje čemu se mogu nadati je da će to prestati sad kad stanemo na jedno sat vremena odmoriti ga i nešto pojesti. Uspjeli smo nekako na jedvite jade, što zbog štucanja, što zbog kiše, dogurati do Rastoka. I to taman prije nego je krenuo novi pljusak, pravi prolom oblaka.
I evo stigli smo konačno u Slunj, skrili smo se ovdje pred prolomom oblaka u jedan restoran. Naručili smo, kao što vidite, kobasice od divljači i zapečeni grah. I dok to jedemo, nadamo se da će se vrijeme smiriti i kad se vratimo do Fiće, da će s njim biti sve ok, da ćemo moći nastaviti dalje prema Zagrebu. Ovdje je dobro zahladilo, ali makar je konačno prestala padat kiša, tako da koristimo tu priliku, idemo čim prije do Fiće, držite nam fige da upali i da možemo nastaviti dalje put Zagreba. Unatoč svemu, dali smo si vremena da makar na trenutak uživamo u ljepoti rastoka ovog malog mjesta kod Slunja, poznatog po tome što se ovdje rijeka Slunčica nizom malih slapova uljeva u Koranu. Zaista prekrasna lokacija koja oduzima dah, nije ni čudo da ih zovu Plitvice u malom. Evo nas natrag u Fići i mogu vam reći, nije samo Fića taj koji se osjeća loše, i ja se osjećam lagano, iscrpljeno i malaksalo. Vjerojatno su ovi dani putovanja ostavili i na meni nekakav trag, ali eto šta je tu je, idemo dalje. Trenutak istine, hoće li Fiću upaliti? Odlično. Nastavljamo dalje dok još ima koliko toliko u njemu entuzijazma. Ako ništa drugo, makar je kiša stala, nastavljamo put Zagreba, pa kud puklo da puklo. Do Zagreba još nekakvih 100 kilometara ili prevedeno na jezik Fiće, nenormalno puno. Nastavili smo naše putovanje dalje na novom valu entuzijazma, što zbog toga što je Fićo brzo i lagano upalio, što zbog toga što je kiša konačno prestala. Ponovno se probudila nada da ćemo ipak uspješno stići do Zagreba, iako nas čeka još preko 100 kilometara. Držimo putnu brzinu nekakvih 80 na sat i dobra vijest je što smo većinu uzbrdica prešli i sad je do Zagreba više manje ili nizbrdo ili ravno. Cesta mi se uopće ne sviđa, iako je cesta koja vijuga kroz prekrasnu prirodu. Ovdje se vozi divlje, ovdje čak i kamionđije voze divlje, tako da nemate mira, ne možete se opustiti, ne možete pustiti muziku i lagano se voziti. Očekuje se od vas da ste Niki Lauda u autu od 25 konja. I da se razumijemo, ja koristim svaku priliku, svaku bus stanicu da stanem sa strane i da propustim eventualno nekoga koga usporavam. Ali evo, malo prije mi se zalijepio za guzicu neki kamion i trubio meni i blica, iako vidi da ga nigdje ne mogu propustiti na ovoj cesti, iako vidi da sam u autu 25 konja, ali on jednostavno ne odustaje. I svaka čast tebi, brate, ko jesi da jesi, šta trubiš meni u Fići od 25 konja da ti se sklonim s puta, iako vidiš da ne mogu ići brže i iako već i idem 80 na sat. Kratki update dok prolazimo kroz mjesto koje se zove Točak. Fića je, otkako smo napustili Slunj i krenuli dalje, otkako je stala padat ona kiša, doslovno preporođen. Leti kroz ove zavoje prema Zagrebu, konstantno drži 80 na sat ili više. Ne znam šta mu se dogodilo, ali nadamo se da će tako i ostati. Evo, skinuo sam jaketu, u Fići je postalo prevruće. Izgleda da nam je Luigi meteoropata. Čim je stala kiša, on je totalno prodisao. Što nije ni čudo, ipak su to stare kosti. I evo, razvedrava se, vrijeme je sad puno ljepše, tako da letimo dalje put Zagreba. Ne planiram stajati jer Fića ne pokazuje nikakve znakove umora, ne štuca, ne kašljucka i dok je tako, dok se ne buni, vozimo dalje bez stajanja.
evo Fićo nam se malo počeo buniti, tako da ćemo se zaustaviti na nekoliko minuta. I evo dok nam Kinezi fotkaju Luigija, s obzirom da svakih 10 km u Lici naiđemo na neku trgovinu s tartufima, da konačno kupim nešto pa da ponesem sa sobom u Zagreb. Kao što vidite, odlučili smo se na ove alternativne pravce koji se zapravo ni ne koriste kao ruta prema Zagrebu, već i koriste samo lokalci za tranzit iz mjesta u mjesto. To smo napravili zbog straha da bi Fićo mogao ponovno krenuti sa štucanjem ili još gore posve stati. Da se taj najgori scenarij obistini, dok smo na glavnoj ruti prema Zagrebu, stvorili bi prometni kolaps i bespotrebno doveli u opasnost i sebe i druge. Tim više što ste vidjeli koliko šlepera tu prolazi i kojim brzinama idu. Jedina mana ovog plana je što se doslovno vozimo usred ničega, bez signala na mobitelu i bez ikoga ko bi nam mogao pomoći ako Luigi stane. Ali eto, barem smo uživali vozeći se ovim vijugavim cestama kroz netaknutu prirodu koje su nas kilometar po kilometar, polako ali sigurno, vodile prema Zagrebu. Nemali broj puta mi je palo na pamet da se trebam uhvatiti u koštac s ovim problemom, naći nekog dobrog mehaničara i riješiti ga na putu prema Zagrebu. Ali pošto već znam za jednog jako dobrog mehaničara u okolici Zagreba, a to je legendarni fićista Zdravko, igrao sam na kartu neutemeljenog optimizma i nadao se da će Luigi izgurati ovu kilometražu. Tim više što bi nam ostavljanje Fiće nekom mehaničaru produžilo put za nekoliko dana i povećalo već i onako poprilične troškove. I taman kad smo pomislili da će nam ovaj plan poći za rukom, štucanje i kašljuckanje su postali previše za našeg Luigija koji je po prvi put na ovom putovanju stao usred vožnje. I evo digao sam haubu, motor je i dalje tu, tako da pojma nemam koji bi mogao biti razlog zašto je Fićo stao. Ali dobro, srećom pa se ne nalazimo doslovno usred ničega. Tako da ako budemo trebali nečiju pomoć, nije baš da ćemo je dobiti. Osim što čujemo lavež pasa i pitanje je trena kad će nas neki od njih napast. Svaka čast ovim vozačima busa. Ok, prvi pokušaj paljenja, dali smo Fići pola sata da odmori i sad držite fige. Evo, kao što vidite, pokušavamo, ali ne ide. Ovako nešto slično se dogodilo i na Velebitu, ali taj put smo imali sreće, Fićo upalio, nastavio voziti bez problema. Izgleda ovaj put nismo te sreće. Ništa. Ne pali i to je to. Cura je sjela u Fiću i krenula verglati dok sam ga ja gurao, jer sam vidio u filmovima da im na tu foru uspije pokrenuti auto. Ne znam zašto sam se odlučio na to, ništa me ne pitajte, znate da nemam pojma o mehanici. Još je morao stati i na uzbrdice. Ništa, guramo ga do prve lokacije gdje ćemo moći stati u miru s njim. Evo, neko možda će nam moći pomoći. Znate li kojeg mehaničara možda? Pitaj kod ove kuće, ove tu odmah na križu, ova. Gurao sam Fiću dok nismo došli na dio ceste koji je bio dovoljno širok da ne smetamo nikome, da se bacimo u potragu za mehaničarem. U selu kojemu ne znamo ni ime, u kojemu je teško naći i živu dušu, a ne još uz to i mehaničara. Ništa, ostavljamo Fiću tu gdje je i šetamo dok ne ugledamo nekoga koji je ili mehaničar ili zna nekog mehaničara. Prije nego nastavimo dalje, da spomenem što sam već spomenuo i u uvodu videa, a to je da su u nekim scenama ovog videa lica zamučena, a glasovi izmijenjeni, jer mi nije cilj bilo koga prozivati ili kritizirati, već samo ispričati priču onako kako se i dogodila. Nažalost, to ujedno znači i da nije sve prošlo onako kako je i trebalo. Pardon, može pitanje?
Znate li nekog mehaničara? Ili neko ko može Fiću dovesti u stanje da nastavimo dalje? Kao što vidite, ustrajnost nam se isplatila. Prošla su dvojica u kombiju kojima smo objasnili situaciju i pitali ih za pomoć. Nazvali smo mehaničara i dok smo čekali njegov dolazak, jedan od njih je odlučio okušati sreću i pokušati upaliti Fiću sam. Neki idu iz Splita, pa i Fićo stao. Sad ima liki mehaničar da dođe na Fiću bar upaliti. Ne može, znači ja verglam ništa. Pa nije prijavljeno to. Evo, pa ovo je raritet za mi. Ja nisam vidio Fiće. 30 godina stari moj, pa to. Staži kad upali. Odi sretna ruka. Sretna ruka da vidimo. Nema sretne ruke ni vama ni meni. Bome? Nešto ga čujete? Nešto rokće, je. To je 750, jel? Je. Ugorivo nešto. Nema dobar dovod. Kao što vidite, pošlo mu je za rukom da upali Fiću, nažalost ne zato što je problem otkriven ili riješen, već zato što je Fićo u tom trenutku već jako dugo stajao ugašen ili makar toliko da ponovno upali i da ja ispadnem budala koja ne zna upaliti vlastitog Fiću. To je kao kad vam nešto u autu klapa dobrih mjesec dana bez prestanka i onda prestane klapati 2 kilometra pred mehaničarem na dan kad ste ga konačno odlučili odvesti na pregled. Šta vi kažete sad kad je upalio, ćemo nastaviti dalje ili da čekamo mehaničara? Sad ćemo doći ovaj dobar mali. Može, pa nek pogleda. Mehaničar je došao nešto kasnije i pregledao Fiću, uključujući i razvodnik paljenja za kojeg je ustanovio da nije uzrok kvara. Nakon toga je otkrio da je poklopac filtera zraka bio krivo okrenut i da nije hladio motor kako treba, te je ustanovio da je upravo to razlog svih ovih naših problema. Okrenuo ga je, kako je rekao, iz zimskog u ljetni mod i poslao nas dalje prema Zagrebu. Ne mogu vam opisati koliko sam bio sretan misleći da je problem konačno riješen. Ovo ti je više okrenuto vamo. Trebalo biti okrenuto tamo. Krivi smjer, jel? Ovo je zima. Ovo je ljeto. Da. Znači sad je bilo namješano na zimski mod? Da. Ha, moguće da je to. Dobro smo onda i do ovdje dogurali. Tako je. Kad ta Fićak izdrži, To će biti čudo. to ćeš ti negdje ostati kut pa. On je uzeo starog Fiću, onda je i prefarbao i sve. Sad još ne idemo majstor. To bi trebalo biti to. Hvala vam puno. Nastavljamo dalje. Svaka čast svima iz ovog malog mjesta kod Karlovca. Sad nastavljamo dalje. Iako Fićo i dalje štuca, ali eto, makar smo u pogonu, makar se vozimo. Ali ćemo definitivno trebati kad dođemo u Zagreb, napraviti veliki servis i točno dokučiti u čemu je problem. Svega nekoliko kilometara kasnije ispostavilo se da to ipak nije uzrok naših problema i Fićo je opet krenuo zastajkivati. Ima li kraja ovom danu? Vi to u videu ne možete vidjeti, ali doslovno trza nemilice naprijed-nazad. I pitanje je trena kad će opet stati. Nisam nešto uvjeren da ćemo uspjeti danas doći do Zagreba. Ajde, preko mosta. Ajde, nemoj samo stati preko mosta. Molim te, nemoj stati na mostu. Gas je do poda, jedva ide. Pitanje je trena kad će opet stati. Gotov je skroz. Evo, ništa. Gas do poda. Gas je do poda, ništa. Evo, trza. Trza i pitanje je trena kad će opet stati. Samo da nađemo barem neko mjesto da stanemo u miru sa strane ceste. Evo, tu je neka crkvica. Katastrofa.
problem koji je da nije otklonjen, nije ga uspio otkriti ni ovaj mehaničar na brzaka, očito će trebati to malo detaljniju inspekciju. I što idemo ga ugasiti da još malo odmori. Bili smo prisiljeni stati na prvo ugibalište i ponovno se baciti u potragu za novim mehaničarem. Na internetu smo pronašli broj nekog mehaničara koji ima radnju u blizini i nazvali ga. Ma mi smo inače iz Splita, ali tu smo negdje u vašoj blizini. Imamo ovog jednog starog Fiću Zastavu 750 s kojim smo krenuli iz Splita prema Zagrebu i tu negdje u vašoj blizini nam je stao. I sad pitanje je li imate vi možda vremena i volje svratiti malo? Ja inače imam mehaničar koji je zaposlen, međutim on je tišao doma, da ga nema, mislim da 4 radimo. Aha. Tako da vam ne mogu baš pomoći. Imate tu imate mehaničara, upravo za kamione. Kako se zove mehaničar? A joj, ne znam točno, dajte to prijete Ti nekoga da pita. Da, mislim da je on čak tu vam je blizu. Može, pokušat ću potražiti. Ok, hvala vam puno na savjetima, pozdrav, bok bok. Pošto mi nije bilo jasno gdje se točno nalazi taj mehaničar na kojeg me ovaj uputio, zaustavili smo jednu gospođu s nadom da će nas ona uputiti na pravu lokaciju. Ona nam je detaljno opisala gdje se nalazi mehaničar da bi se kasnije ispostavilo da nas je uputila na skroz drugu lokaciju. I završili smo u nekog 10. mehaničara za kojeg nismo imali nikakvu preporuku. Kasnije će nam postati jasnije zašto nam onaj mehaničar s interneta nije preporučio ovog, već nekog sasvim drugog mehaničara do kojeg nažalost nikad nismo ni stigli. Slušajući upute gospođe, krenuli smo tajgom koji nam inače služi za snimanje svih ovih scena s Fićom da pronađemo tu mehaničarsku radnju. Nekoliko minuta kasnije smo ih i pronašli. I evo kao što vidite, ponovno okreću zamučena lica. Objasnio sam im situaciju i opisao kvar te rekao da se Fićo nalazi svega nekoliko kilometara u smjeru Zagreba sa strane ceste. Rekli su da će ići za mnom do Fiće da vide u čemu je problem. Vratili smo se natrag do Luigija koji nas je nestrpljivo čekao da mu pomognemo. Nakon brzopoteznog pregleda i nakon što je Fićo opet nekako jedva upalio, rekao je da dođemo za njim Fićom u radnju kako god znamo i umijemo. Da će tamo pritegnuti kapu razvodne kutije i da će problem biti riješen u 2 poteza. Dakle, drugi mehaničar je ustanovio da je problem točno ono što je prošli mehaničar rekao da je ispravno. Idemo mi do vas. Imaš sreće što si došao k meni, a došao si krivo mehaničar. Ja? Inače ti je bolje na drugog mehaničar. Da si onome došlo. Fićo trenutno jedvice ide. U onom kamionu ispred je mehaničar koji je rekao da ga pratimo do njegove radnje. Rekao da je otkrio čemu je problem, tako da držite fige da je to stvarno istina i da možemo nastaviti ubrzo put Zagreba. Ljudi moji, koliko drame u današnjem danu. 150 km čini se kao čitava vječnost. Dobro je, stigli smo, a sad neka ga popravlja, dalje je sve u njegovim rukama. Daću ti jedno ovako klješta pa slučajno. Svaka čast. I stavio sam ti ovu za svaki slučaj. I možeš probati. Ovo sad za Beograd i nazad. Možemo biti sigurni da neće stati. 100%, evo. Hvala puno na svemu, nastavljamo mi put Zagreba. Srećno. Nakon što je rekao da je problem otklonio i da sada možemo bez problema Fićom ne samo do Zagreba nego i do Beograda, dobili smo po ko zna koji put danas novi val optimizma na krilima kojeg smo krenuli dalje put Zagreba. Iz idućih scena možete vidjeti koliko sam bio oduševljen njegovim brzopoteznim popravkom, za koji će se nešto kasnije ispostaviti da će Luigija držati na životu ne do Beograda, ne čak ni do Zagreba, nego točno 24 km. Update. Nastavljamo dalje prema Zagrebu. Luigi ide brže nego ikad.
vidite šta je dobar mehaničar kad sa jednom običnom žicom riješi problem zbog koje smo skoro u kvaru ostali ovdje usred ničega. Kao što vidite, Fićo je opet krenuo štucati i ovo je moj izraz lica kad sam shvatio da sam ponovno nasjeo na uvjerljive izjave mehaničara o tome kako je Fićo popravljen i kako sad možemo do Marsa i nazad. Fićo je štucao sve više i više i točno kada smo prešli tablu s natpisom Zagreb, stao je po 3. put. I evo mene na rubu ludila. Zovem 3. mehaničara u jednom te istom danu i dogovaram kasnovečernji termin da ostavim Fiću na popravku. Dobra vijest je barem ta što se mehaničar nalazi svega 800 metara i to nizbrdo od mjesta gdje je Fićo stao po 3. put. I nažalost naša sreća je bila preuranjena što se tiče Fiće. Opet je po 3. put danas otkazao poslušnost, tako da sam došao ovdje uzeti mazalice da se malo smirim i nazvao sam mehaničara koji također restaurira svog Fiću, a nalazi se svega 800 metara odavde i rekao je da možemo doći za 20 minuta da pogleda u čemu je problem. Kaže mehaničar, nema problema, dođi do mene, ja sam ti samo 800 metara od 800 metara. Kad je to bio problem proći 800 metara s autom. 800 metara je tako reći ništa, možemo ga otkotrljati toliko. Napravit ću vam malu demonstraciju kako je vozit se u Fići zadnjih pola sata. Ima gasa, nema gasa, ima gasa, nema gasa, ima gasa, nema gasa. A ja sam mislio da je problem vozit se po trajektu kad je jugo. Nakon što smo Luigija doveli 3. mehaničaru, on je nakon 2-minutne dijagnostike rekao da mu Fiću ostavimo i ustanovio da je problem, citiram, neispravna pumpa goriva, a uz to da ne rade ni svi cilindri. Ali da ne brinemo, jer ima i on Fiću kojeg taman restaurira, tako da nismo mogli izabrati boljeg mehaničara. Kada je vidio da u kutiji s rezervnim dijelovima nosim prirubnice i gumigelinge, s podsmijehom je komentirao kako, citiram, još uvijek nije vidio Fiću kojemu je to trebalo mijenjati. Mislim da vam ta izjava dovoljno otkriva razinu njegove stručnosti i nove probleme u koje će nas uvaliti kad se vratimo po Fiću za kojeg je tvrdio da je popravljen. Da sam bio pametan, pobjegao bih odmah glavom bez obzira, ali šta ću kad sam glup i naivan. Tim više što sam već dogurao do Zagreba i umjesto da Fiću odnesem Zdravku, ja se odlučim na ovog mehaničara samo zato što je bio 800 metara nizbrdo, a Zdravko je 30 km dalje. Računao sam da kvar vjerojatno nije toliko kompliciran da iziskuje najstručnijeg mehaničara za Fiće na ovim prostorima, da ne kažem da me i ovaj mehaničar uvjerio da je i sam odličan izbor. Također, prebaciti Fiću do Zdravka koji je 30 km dalje značilo bi plaćati vučnu službu, a do ovog mehaničara sam Luigija doslovno mogao otkotrljati 800 metara nizbrdo. A to ne valja pumpa goriva onda? To je onda to, jel? A i neki zvuk je čudan koji nije bio prije. Pa da, ne rade svi cilindri. Ja. Tek što je Fićo prošao tablu Zagreb, po 3. put je otkazao poslušnost, rekao je dosta mi ovoga, tako da smo ga bili prisiljeni, kao što ste vidjeli, ostaviti u mehaničara. Mehaničar je, kad smo mu prezentirali problem, otkrio ne jedan, nego 5 drugih problema. To je ono kao kad dođete kod doktora zbog jednog problema pa vam otkrije 5 drugih. Tako da ostavili smo ga tamo s nadom da će ga popraviti kroz nekoliko narednih dana, a mi sad idemo put centra Zagreba. Vi procijenite da li smo uspjeli doći do Zagreba ili ne, pišite u komentarima, lajkajte, subscribeajte se i pozdrav do idućeg videa. Nastavite nas pratiti i dalje jer u idućem videu otkrivamo rasplet situacije s 3. mehaničarem i u koje nas je probleme on uvalio. Pretplatite se ukoliko već niste, a mi se vidimo već u idućem videu.